lapsan poisa bima very important nang lila so very important nang lila so nang ke res ke la ke tangka phan kuma lo tangka ke nang ni non kan bi content ben la lang ta tangka yo ni kan se klem lo pende YouTube long views pa wan po ang ke views pa do po lang ni YouTube pen tangka long po lang ni em ta la lo mati basic ke so ta si journalist ung ka pilo lo tung ta pok do tangka pangal lo tung ta ko na ni si ke klem ben hajira ke chelong ni kan la phang mai ka klem po sita it doesn't mean that when ta lang right wrong lang ji ning ge top top da bang ni poi lak bang pa na ani tu pi de bang ma pasum grum la ga journalism it is long ave la si la ke nang di tangka phan la ke ahong lo ya tangka sita tangka ili tung salary no ni dak chaklan no ni salary nang ke klem kali tangka kan yes nang itu tung journalist lo pilo profesor lo tangka nang tung na ko kileng mo tangka nang gari kita buat ke tangka na po sita ni ko dak sita daba isi limitation do ni amen hanga position amen hanga kona si karja ma kona si itu ma ko anan ding si dam nang ma laman si chini ni da kan de ketang ke la sinon hitung pulunan jangan poisa tangka ke chona ke khok na ka hin nai hitung journalist te silo journalist police mondal lai jaman popular mati advocate lai jaman ke popular mati lai tum ke tangka ke big sita isi long hang yes aja hak tum ke tir big 100% kali mati kato ke pun e litunda journalist satu an tu pun e ada hak dolo somong laki aja la section business along or politics along or na hok ta dulu lagi la si la so bang ke la se hak tangka patit pu yes aja hak bukan nang lipul mati aja hak kado we kali non nang litum da cepat dulu nang litum me kan tianya jungkulo komamian abiar so kem lo nang litum da penapen de la yang ti thai da la mani sikai sini na pilok nang tu ka chudeng ko tanang tu hang paru bumi mati nang litum hang paru bumi isike apa isike nang litum la non tapo YouTube long pen tanang nang lipo Facebook pen tanang nang lipo la ke sana tu na ring ko tangkap hanglok maju tangkap hanglok alang li pendang lo alang li tatangga yo ni si YouTube jingpu lo YouTube live content armchair research kan alang armchair kan top lun pen na hok se betul depend on India long top one of the top rebel southern anda lang ekdom la spot long dun po na ni chok ta dun po hadak kan si prime minister ko no majok no source sai la ten practical seta alang li pen has no different is not practical alang li to lun pen kali còn anh đi face thì sorry internet hayเป็นหลังก็เป็นทัศน์ถ้าเราเซิร์ฟอะไรโดนนี่ว่าในยักษ์โดนทางก้อนนี่ดีเที่ยวลงในทางกำลังนี่จะต้อง reporting ดีๆส่วนนี้นะของอันนี้กูโดนเป็นโดยวิธีการที่นี่กูโดนนี่ยังเราดีจริงนี่ดิแล้วมาดิส่วนนั้นสิบาทถึงสิ่งอะไรข้างเลยลามาดินี่คอมเมนต์เป็นทุกอย่างแต่พี่พอเรามาลังนี่พี่เป็นนี่เที่ยวลงเลยละมันถึงบางอะไรข้างละแล้วสิ example สิแล้วสิlasan metang research dam det lo ko te non India long to amen chicken na YouTuber bai ga long ko prop la ke bai kimi ador ke so bai ko na nam ko api ke prop long 300 bofon ang sige te man ni tong de thilo la di ma practical ka do be la lasan ni YouTuber ta la amazing ili tum public fund YouTuber can be an influencer so kado we phata kadom nang pa jiro nang litung nili long ke bang ko nang li nili pan senior kusina ko lo nili bang ke chipu ko bang ke nili taino one of the senior most one of the nili ne kali senior hongbo senior most hongbo one of the senior most ko lo na sinang litung bang lo aw lo nili ta journalism ahin ke je ding lo ke kle nili 1991 long pen si nili ta ke cheng sita 2004 kan bagi active journalism cahok lo nang itu nar julo karbi konten pun dilita bang nang lo masih nilita nili opinion nang yan phone pen ayah lo masih nilita langkot munthi lo ladak nili ka munthi pen ke longa bang ke la som ni ke he is not a journalist he is a YouTuber la si ke chengsi la solo mang se nili nang paklarang tu ngala the difference between journalist and
YouTuber. Journalist politics, a person who is into journalism, whether he possesses a journalism degree or not. Sita journalism along a claim back atum active journalist atum la tinge journalism. Sita money in back pene journalism along certificate degree puno, advanced certificate puno, diploma puno, degree puno, master degree do puno. Laso ki do penchot ke lake he is not a journalist. Like just academic degree puno lake. Mandi journalism a degree ke dosi journalist buke lake kali. So nang taxi ni example isi nang kan po any individual LLB undelo polite he is not advocate. He is a lawyer. Yes. Do that lawyer lo sita advocate kali. He is a lawyer but not advocate. Advocate polite langi court long practice ni. Bar association lang member do ni. Lalo te advocate. Degree money individual interest dollar abe khang knowledge kan LLB and then he is a lawyer. 6 on taxi journalism along ta koma me journalism a degree and pen si alang journalist okay chipuni journalism a degree alang for example for to apply any government job officer a level along in ami kolong ta in the graduate in whatever stream science arts kuno commerce kuno engineering kuno medical MBBS ke lage medical graduate BE ke engineering graduate commerce graduate business management graduate along suppose journalism graduate jo lasan no pote APSC UPSC officer category long apply to milo lahelo a difference between open lipu a journalist pen YouTuber difference YouTuber pulong te lake ame thang like commercial ame thang income source ka pawang ya phan komami YouTube along claim po lang views ka che paong dia phan copy koson pelone alaga video me thang isi break v pen che claim po che pak lang ko bunyi de phan attraction po alang income mesen po whoever xyz lage YouTuber sita so YouTuber bang journalism a degree do pensi journalist kali yes electronic along suppose YouTube puno mobile puno film puno television puno kene mobile pulo no lahage media long si do or as a whole like media long si do lasi no na ki mi a trans bang ko mobile journalism do lasi no anuti no na kaya hut social media kapak long na kaya hut lake individual anyone can be a journalist alang long isi a tools to the teacher for example mobile is a tool lasi lazok sa munit ke individual mami ponani happening sa long report dalo accident don long mani ga che choba che heng la incident don lo report po that is also a journalism like individual journalism and that is citizen journalism pula panke lasi whoever that report that is a citizen journalist like individual thik la sona taxi print media electronic media long wang lo electronic la hai ba ni elaborate tam de lasi mo pen topic long wang na nang tom la kar content na lasi alang li YouTuber indo journalist kali alang li cipulo alang li cipinda alang li ethics expert ko si cepak lang lasi niliputin ko bangke journalism a degree ke doge ili tum kar long he is not the only individual having possessing a masters in journalism ili tum kar bang tadak master degree journalism ki una tum topic lason ang taxi working journalist po bang niliputuli po claim boy atum active journalism working journalist atum lasong bong ta kopeni heri pongyong tela journalism a degree ke do tum do komami certificate degree do mani advanced certificate do komami diploma degree do komami master degree do lanon na tumong ta do lasi isi bang dano lapet hini long bangke alangi pulo background commerce background journalism ka chemang ye phange a background ke lage lang
Laki commerce, journalism background fact नहीं, lasi shine ni this is not true. Journalism along के बांगे फंके अच्छा का background तबे science, commerce, arts, business, even doctor, even engineer can be also a good journalist. Like details हम दे दिन वो ये पता लाइन भी details के दाम देखो. Lasi laki individual को था से depend को. Laso feel particular areas, particular feel along alangi koansi hekma. Lasi alangi can reflect po whether it is a good journalist or not. Halasi reflect po. Lasi laki journalism akan kecil maju pangai ethics polam kali na ho. A journalist along ta nilita 35-40 years of experience in journalism nilin na ho TikTok helong journalist kecil maju pan graduate postgraduate में journalism में degree दो एक नहीं. Yes, non along होते नंगली especially satellite channel, electric channel, nanti satellite channel lo radio lo ngapen government lo just semet ke nangga journalism में degree hang deh people lo lah tunggu pun dikit hetang sih bang po practical mana kini po join check po hansi cita lah tu appear sih dalam people lo experience matters. Nang journalism में degree lo PhD pusat melang jadi practical experience अभी बोलते हैं लगे degree doesn't have any value, it doesn't carry any value. Lagi experience. Setelah hala under metric orang yang si journalism baik pen aktif alam politik dan people ada hala under metric journalism orang si lagi shine menak boleh. Hala journalism master apa enggak? Lah si nilai lagi si example lah sama apa langko. Karbiang long state long anong ngecek hang look inut writer karbiya putak topik ewata long lu Bosonto Das late Bosonto Das karditang Bosonto Das difusai hamdo alangi platform put alangi ewat ke long novel alangi platform lo ni panan jepan alangi kido put alangi one platform along aju pang thang ardi platform lason se alang toxic ke long lo so nak si biling alangi wala ta song tag lo brombo propo alang thak pen lang ber alang nanti tapon sa live la sensi pretel eksperimentali asam lang ridon alang la film script writer la highly to monggo respect nang po mesen he is only a matriculate nang litum laban ni cibita sita soming the unshine la si non bahini example ento po jadap paye wall along ringon environmentalist alang ni kreng andim rong asu cadi kili no tak odong munit sai cidi kia munit longle anisi rong pingpi mat kreng ang longle panta forest onward alang li ewar long lo duo lo honorary PhD pilo ang alang li ante a background individual background ke pilo lagi rong asu cadi but sita alang li honorary degree penang dolo Oxford University long son alangi dunsi alangi university long the lecture kita ande lagi ande background long dolo kali alangi lasil ada anutin reporter tu di testing yang putak topik lagi wrong penang reporter tu tak top few days ta ong i apa tum sikit topik cekik orang apa itu sikit tok, orang itu sikit tok. Lasi dah tak plural orang mana ni. Ajak tu tok, lada ketok. Ajak dah dulu, ajak apa problem nang dulu. Lada kan li elaborate intung telo. Sita anutin na topik pula kecok sih. Lo la penisi bangge alang depan allegation wan lo alang li metang pende kipu dah kali. Alang li makomami nut pende victim punot. Victim mana ninggil lo, sita hala kini banta kita nono pakai karbi konten makami, ang masih strongly penalang confidently sekian ninggil, lasalang nak panggil lagi, bumi lo, sita nilai aku journalist aporti kemana sih bacini itu, bacini alami kali jirpo saya dia all my friends, bacini gantung lalu journalist atau ke immune to law. Immunity dole ma police ang arrest ni enang ne pun lagi dihitung ke freedom of right under article article 1A long itu lagi not only journalist
anutin mentala so right ke do freedom of speech freedom of expression ko hala so long la tenda do ke chini lo la si hala so long si journalist ta ro no pe la ke lo ke ma yo kan di ko la ke chok chi pan ne ko other than president of India president of India ne di ta ke immunity law do state long ke governor la do ma ti immunity do until and unless alang hoi long do ti ke mani pan pati lo sita lagi penye pan ko la panggil kias oleh pamon nil sita rest ke lagi majok ta whether prime minister kuno home minister kuno lahir mah ini lagi kias pi lagi lasi tungge journalist job lasi we are not immune to go lalu lasi nali tum pini sir nilihin kan award long na ko journalism ahin nang lipan felicitation do na ko lalu boleh tenang lingu tekser misalnya journalist voice nu bang hok sita amit hangyong si kecik krong ni tekser ni reset ni lang ana years ni ke journalism ma degree o xyz ma jong la kecik pindah ke lagi it will not be acknowledged by the public bang suri si ben bang kep bang koi bak cedon ko la sala bang kep bang koi pentili tung conclusion one on it majority silang nanti bang majority ko na percent kan si ni panang cedon de halas sila ni pen journalism along ke a principle masih lalu nang misreporting long le hol pachudud long le in samjin nam nang bias reporting pilong le xy jo lai dok pik lang lage mo journalism aku thak de lage ding le ko jo lai do la lasi isi channel chimpu po dagli ko mo korte unemployed educated unemployed ko sendiri ko ili to na lato me kan income source kan YouTube along Facebook along isi channel simple lo alang li journalist dia journalist kita lagi government recognize kan government nota social media kan recognition kita nang li yung si mesen ino da hop lo front ke government recognize isa media house no pare better electronic or print media lada do dun me la yung si nang on dan kar yang gong Prasar Bharatiya long sang ke long Doordarshan long alone yang nongi privatization masih Doordarshan long all India radio lagi nongi Prasar Bharatiya andar sidam juga lasi lahai long ke long ke itu kar biapan isi cipindak yang kambura singa alang lita diploma dulu lah alang lita journalism degree in the one of the senior dan pini nampak cini senior itu the emissary bukan kelanghut well born crew hai tum halai tum da journalism lo degree do Guwahati University se chali alang ita ili tum hai purki moda lang dam nai jo la hai bang si la sopen ili tum purki lang ko la si la hai an bang lang dam et lo ko lang la si muni tum journalism ai yardstick along lang dai lo si tan non kya ke methang channel singpu ko ni si chibidi to lo ni si son lo la ke na methang self proclaim lo ke whoever xyz nasi lagi ningwali lamang ke self proclaim setelah ke kecok cipu gawe enta kecok cipu gawe this is not illegal nilipu ibu mang though it is not legalized but not illegal nilipu dai pu mang lain lo lasi ladak lo lasi non lain lo nili kejong dan ni lo alang li dak generalize lo alang li ang tonapan ada karbiang lo journalist man ington rui lamang alang li kecok ce teknik lo thế alang li ko ma phan ma ke chok chi hala phan chong we na kali pote alang li aja ka tu bole kuno laga journalism reporting ethics sa things di kan ye aja ka tu a few but a section of journalism la the right sedang ke journalism atum pudat atum la sa word ma alang li chok chi nili bendang lo ka do we ta chok chi lo nili bendang lo ka do we ta tek te lo nili bendang lo alang li pen nili tuma bear si do lo nili pendang lo nili thak alang li si tek mo re do la so alang alang si tam ju lo la si la he lo la ma ke la si pen la pen se than lo no na phit lo bidesi ning about people se reporting people la so lam ta nili nili a ha wo nili li tum nili tai nu non ke nili ke journalist ka thi ma nili non ke do yo ya teng lo sta once upon a time nili more than 3 decades, but about 3 decades, ni kan thongke bag nang elective journalism claim. Press Council of India, PCI,
la hello India long journalism no watchdog nang ke lang kun bang journalism yan chapong journalism bong chapong du journalist pen media house owner ba sombong chapong du government pen chapong du journalist pen lai thang kang sai tong it is qua judicial court quasi judicial court it functions like a court lata isi court asang si man bo bang po selaku special isi pulau pupo isi jurisdiction tu lalu lasi press council India long dah website long dah moi journalist code both of them journalist code along dah do la download la hello journalist ethics ke hal itu nang li kosong si reporting di pijama kosong si abut si kupu kosong si ke claim tu nang jima election abut paid news kupi kan si puma lahai kalau masih advertisement di puma kosong si exit poll claim nangi marron tak ada dua lagi mantu tak lagi accessible inut ABC puri tek mami bang update website long dah lagi download lagi ethics pun sita inut jong si journalism along master degree ke bang si journalism technical this is wrong non alangli kami content man punah alangli so-called journalist expert law journalism ethics expert ko metang pan ci proclaim lo metang si ci wrong sita alangli idut bahni ko mamia journalist ke chok ci la selang generalize that journalism atum dah kalau chok ci la ke journalism ethics alangli metang si kar alangli journalist zamalong master degree ko alangli cepak lang lo ethics expert ko dalang li ko song se take chok chi ethics bolong de before reporting nang li dak chelang bek na lang channelize bek na lang athe non cutthroat competition non so mong lagi YouTube bong je pen genepik la salang li ken ya pran la se ka do we phana koi pi la whether ethics along do ma we kodar ma aklo salong la paklan dak la do la si la ke anutin pan society ke Lasi nili puyi pun nili alang li lampen ke bang nang itu nona pila pota bang nang lo nili pan ini tu masih pot journalism senang ke lo nili lang lo. Si nili munci lo munci the bang is very arrogant, he is a braggart and he is a narcissist. Karbi pen pulo pulong te inut jidi karbi bang ada plekot jidi pulo ame thang pan tek pik repik chok nai ni lo ni pen thak me yok ta re ni lo ke na ke chok nai lo la so kan si la ke is very arrogant braggart ame thang ke chipinda and narcissist ni lo ke chok nai ke re na la so no ni phang ke ni he ame thang si pupo he is the best he cannot be right he cannot be wrong he is always right la bang si pupo la ke men tu ni dan sun se lo la ke nang li tum dòng hết press meet bita level lo la song bong se chedam po ko mai me bang ma jong si uphan ro blog lo pote la ke journalism na tum specially sorry journalist tu la tum ma thur pa ma FIR pida on go son la ke dia jang ni ko lang li ke men tu ni da la ni ate la song la character mo ni alang li pulo alang lo li lo ma chu pu du na phan 10 years na alang to journalist tu kam ni li ta 10 years pu du na la journalist claim tu na la la son है for example la se la ka tin da lo se dak la non ning ka thong ke applique journalist ke claim tu la tum da lang li pan la si la da isi yastik pulo ki punya pan ke lang ya pan nang di ko am ke isi yardstick journalism along isi whether you are a good journalist or not but nang li contribution do lo isi yardstick ke la public is the yardstick then comment public dan comment nang li yong si indut misena journalist ulo tangte lake nang li reporting along dampo bang phan sorsa se si pindak de ahok teng dampo lalo isi ke lape isi bang ke nang li journalism along experience muni tu nang chini nang ko pen nang li journalist organization along nang li pan president secretary nang de lo district level state level national level lalu boleh teh nang ilong ko penisi mesena quality do nang jurnalis so na taksi nang liyong si inut efficient
Amunit a journalist lo pulo tante nang government pen recognition card long po recognition at accredited journalist. The difference between recognized journalist and accredited journalist. Recognized card po lagi government pen si recognition ke do organization media house lalong Hindu journalist lo la pen long po la so ke experience peaks last lo lagi accredited journalist ko halana le long po la si last lo de la si